sebelah nih di sebelah nih Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel Bunda Valiana. Apa kabarnya hari ini, saudara online Bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, lancarkan segala jalan urusannya, tetap bersyukur untuk apa yang kita punya hari ini, dan jangan lupa bahagia. Nah, teman-teman, di video kali ini Bunda nggak masak-masak lagi. Kali ini kita buka puasa bersama lagi, teman-teman. Ya, kali ini kita buka puasa di rumah ayah mertua. Oke, terus ikuti video Bunda dari awal sampai selesai. Nah, teman-teman, untuk menunya di sini lumayan banyak ini, ya. Yang pertama di sini ada es, teman-teman. Nggak dikasih es ya, tapi ya, ori ya, ori kelapa muda. Kemudian ada es timun, ada sup, ya, sup sapi, tulang sapi, telur asin, ikan bakar tongkol. Nah, dia Abdul sibuk minta telur asin. Abang Abdul duluan buka puasanya. Buka puasa bareng adik ipar. Si halo Kak Kayu, halo. Pandai Kayu. Nah, alhamdulillah teman-teman udah saatnya berbuka di sini. Mari berbuka. Hah? Iya. Oke, sebelum berbuka kita baca doa dulu. Iya, boleh. Kenapa itu ada? Boleh aja biar belum. Oh, belum. Puasa. Oh iya. Yang Putar ya. tuh, yang puasa daging. Itu. Mau sobut dah benar. Beda dengan bunyi. Nyo, nyampang. Gerak sabah Pak. Kayak yo pecah sabah. Gerak yo. Yang dia harum. Ante. Jadi lah anak anjing menyandung abangnya lagi. Bukan apa lagi lah. Ini lagi baru. Itu pernah nama. Ngerti yang uya juga uya mun juga. Uya pun. Allah Akbar hari. Sering. Nah, jadi saya nanya sampai jadi. Nah, berusaha nggak buka puasa Pak. Jadi dong jadi. Wow. Ya, wetnya. Tulangnya gede banget teman-teman. Ya, raro. Raro deh. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kenal. Buat dia abang gua warna merah. Memang iya. Apa ni? Yang kau ni keren yang kau. Gaji aku tahu gaji. Buat dia abang enggak tahu. Ya laporan dan bahan. Jangan kan dikan. Hah? dia betul dia Yang kuat tu kuat. Kacau apa dia suka. Cok ya, penasaran sih. Nunggu aja. Yang dulu, ni kelas ni belum je.
Tidak dapat dimulnya aku. Lương nhà là lấy hay cuối cùng một lần lấy hay tapi hôm nay lấy dùng cái gì cái lừa tanda cho dùng này lương nhà là lấy hay Malam baru aja bakso na lapangan kan pa di na tanya na lapangannya na. cho nó không ăn Mana udah pu. cho không ăn nhiều ai được có cái gì cho nó này lên mà Apa yang mau hả lừa cái gì Untuk yang cik. dạ chứ dia kena gak dia bukan dia juga dia kena buku alam chị u chứ chị u chứ Ha, cái gua. wah ôi cô thu bên tầng đội này thu anh đây về đó đây đừng Ali thì nghe bà đi được mana enggak Iya bukan. Iya. Iya. Anak mau cik. Mama jadi kak, mama. Bro, bro. Làm nào vô? Bây giờ vô. Con. Đi. Nhớ cao siêu mà. Tôi liền gì á. Cái lười gì bây giờ anh biết nó sẽ Mas bapaknya makan nasi dengan pedas-pedas. Dan dia mau jadi adek. Apa deh? Oh deh ya. dia orang ketiga orang ketiga rồi là bà quê đi á của mà mình Nó thật là lâu tự lâu gặp nhá cái đi. đấy rồi này vì gì Nah, teman-teman cukup sekian dulu videonya ya. Ini karena suaranya ke depan videonya habis, jadi Bunda potong videonya. Cukup sampai di sini aja ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin video Bunda, yang udah dukung Bunda. Dan buat yang baru mampir di channel Bunda, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.